Viđao sam Federera i Nadala više od roditelja. Novak odgovorio Špancima na nezgodno pitanje o Rafi, ne možemo da budemo prijatelji. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, dao je opširan intervju za vodeći španski sportski list. Uoči početka završnice Davis Kupa, koja je na programu u Malagi, Đoković je pričao o raznim temama u razgovoru za Marku. Dobio je pitanje koji je njegov naredni cilj kada su u pitanju rekordi. To je dobro pitanje. Verovatno rekord po broju titula. Želim da osvojim što više turnira i nadmašim Jimmya Connorsa. Uvijek su na horizontu rekordi koji se mogu oboriti. Isto tako, želim da imam svoje zapise i svoju istoriju, to je najvažnije. Da bih osvojio velike titule, moram da zadržim nivo intenziteta, posvećenosti i motivacije, rekao je Novak. Osvrnuo se na reči Juana Carlosa Ferrera, trenera Carlosa Alcaraza, koji je poručio da mladi Španac može da nauči puno stvari od Đokovića. Drago mi je što tako govori o meni. Veoma poštujem Ferrera, bio je broj 1. Uvijek sam bio impresioniran koliko je bio profesionalan i ozbiljno se bavio tenisom. Očigledno je da je mnogo pomogao Alcarazu ne samo da postigne uspeh već i da održi skromnost i šampionski mentalitet. Zahvaljujući Juanu Carlosu i vaspitanju koje nosi iz porodice, zreliji je nego što njegove godine sugerišu. Ima samo 20 godina, ali se na terenu ponaša kao neko ko ima mnogo iskustva i zrelosti. Propustio je ove godine Đoković priliku da osvoji sva 4 Grand Slema u sezonu, pošto je upravo Alcaraz bio bolji od njega u finalu Wimbledona. Ne žalim. Trudim se da gledam napred i u svim velikim finalima koje sam izgubio uvijek postoji razlog. Pokušavam da učim iz toga i iskustvo gubitka u finalu Grand Slema me još više motiviše. Izgubio sam na Wimbledonu i od tada sam dobio sve osim meča sa Sinnerom u grupnoj fazi u Torinu. Ako analiziram godinu, mogao bih da kažem da je bilo dobro za mene što sam izgubio od Carlosa jer me je to motivisalo za ostatak sezone. Stiglo je i zanimljivo pitanje vezano za Novakove reči iz prošlosti da ne može da bude prijatelj sa Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Tačno je da ne možemo da budemo prijatelji, jer sa prijateljima pričate o svemu, dobrom, lošem, svojim tajnama. Sa rivalima vam nije baš prijatno da sve to otkrivate. U posljednjih 15 godina video sam više Nadala i Federera nego svoje roditelje. To znači da su oni bili veoma važan deo mog života i karijere. Neverovatno poštujem njih i rivalstvo koje smo održavali tako dugo. Bio je to veoma dug zajednički put i kada okačimo reket videcimo to na opušteniji način. Dugo se već priča o povratku Nadala koji je propustio celu sezonu zbog povrede. Mislim da bi mnogi voleli da to bude na Roland Garrosu. Što da ne? Mada ako mi date izbor, rekao bih bilo gdje drugde. Roland Garros ne bi bio loš, ali Nadal je igrač koji je tu pobedio najviše puta u istoriji turnira. Mislim da će svako mesto biti neverovatno i za nas i za svet tenisa. To bi bilo kao neka vrsta posljednjeg plesa. Ne znam koliko ćemo još puta imati priliku da se suočimo i da li ćemo to učiniti. Nadam se jer je to ono što svi žele, pa tako i ja. Još uvijek srpski teniser veruje da može da dođe do zlatnog slema. Da li je bilo realno misliti da ću ove godine osvojiti 3 od 4 Grand Slema? Pre 5 godina ili čak pre godinu ili 2, ljudi nisu mislili da je to moguće. Poznajem sebe i znam da ako se osjećam dobro fizički i psihički, sposoban sam za to, ne želim da zvuči kao da ne poštujem moje rivale. Znam da se hiljade igrača bore za isti cilj, ali znam ko sam i verujem u sebe, zaključio je Novak Đoković.